Jotono hambai ti chobani sibai sengtini social media ba press ni bisingtei lokoroni beskango ma phaimani karon ke moti hai thangnai ADC election jora jotono TPF ni khorangno yasagai TPF ni khorangno borom roboi ti TPF ni je planning strategy planning no ti prasa dofa joto yasak mani bagi puila sobani selotia par joto ti prasa sini hati dokono hamjane luko songa nagai tini sengtamani bagai hambai maya fareng khang khang ke oro ko kursawani thangani nang thangnai ADC election no seng jotono TPF ni project 1 year since kang je saklai jak tongmani je bubagra Pradip Kishore Manik Bahadur no ADC ni CM khanyani bagai TPF je project khaika mopen khaika tai आंदोलन खलाइखा कोर्ट केस खलाइखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा सं जोतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जोत लोकरो खातन खाजा खलाइगै अ खरांनो TPF नि खरांनो यासाखा हाइ खलाइगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पुइला यासाक मया तंगनि केबो गसे मया तंगनि केबा जोतनि कैसा TPF नि खरांमै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाइ हनै पाल पाल खलाइगै साकथा लाइगै जोतनो कसा खफर होनाय लिया खलाइगै ADC इलेक्शनआव पार्टिसिपेट खलाइखा तै o soba keplai bengkha hai klagi tini sengnoka TPF ni khorang te TPF ni planning te project bo success bengkha amne bagai ti prasa joto luku hate ga fano hamjagnai te TPF ni sobano khorang yasagai tini ADC dokhol khaiman mani je jaga wo lockdown ni bemungtei pandemic ni bemungtei jike rauna asong rogoi 6 month ni after 6 month klagi additional naikol phang kri ke tongmani no tini a jaga wo seng nok phang songoi mankha क्या बार जगह कैसे साना नि कोक्लाई मनि खमति हाय जे आ जगह सिनी बोरक रोग नि वन शॉप मुंग तंगमनि ते TPF नि बन हार मुंग तंगमनि आ जगह रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रोडक्ट किशोर न आ जगह आसक थंग हनै जों प्रोजेक्ट खाइमनि क्या बा जों तिनि नुका सबा कप्लाई इंगमनि परे आ जगह जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खाइमनि आ प्रोजेक्ट बा ते बोरक रोग नि लुको रोग नि वन शॉप मुंग आबो कैसा बखावो थंजाक मनि हाय जों नुगै थांखा हाइपन कक्रै जों नायमनि बिथां बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो TPF प्रोजेक्ट खायमनि रॉयल साइन प्रदुत किशोर मानिक बहादुर हुनै इनका TPF जे प्रोजेक्ट खायमनो न छारा तिप्रा सारा गुजतनो आबनो सपोर्ट खायगि बुट लाइबिका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फाइका जे आ जागावो बुबाग्रा प्रदुत किशोर आरो जागावो थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदुत किशोर तिनी आ CM नि बुलुकुरा वन सबै जे पुट्रो मानि आ जागावो बो आसोगै मानलिया तमानि बागै आसोगै मानलिया आबनि गोबांमा तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वन सबै मानो बाक्सा बरक वन सबै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो कियाबा तिनी TPF नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस जोंमानि autonomous district council जिकेरावनो आसरो तमनि सिनि बरक बर आसोकनि नांग हमनि आ प्लानिंग सक्सेस जोंमानि बागै जतनो पाइपलाइ हामबाय कियाबा आरो जरा खा खामा माया फरमानि इंकामति हाय तानि बागै खाखामा माया फरखां खां खांखै TPF जे प्रोजेक्ट खायमनो पुइतो खलाइगिनो जतनो बुद रखा प्रदुत किशोर CM जानाय हनै कियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रामथानि चेयरमैन प्रदुत किशोर बो CM इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया अ कारनो जों सामाया बनो गाहामके साइमानाय लुकुरक जतनो बनि थानिगो कायसा सोंदौ कियाबा जोंगरनिगो कक साजनाय तंगनि काहाय TPF जे कमिटमेन्ट दमनि TPF लुकुनो जे कमिटमेन्ट दमनि जे प्रदुत किशोर जों CM तो बनाय ते प्रदुत किशोर बनि जे साक बायथां CM नै हनै बनि साक बायथांनो बुटो बासामानि ते बो इलेक्शन पाइबिमानि परिबो बनि जे CM नै हनै सामानि आ कमिटमेन्ट पब्लिक बाय बा लुको बाय तंगनि आ कमिटमेन्ट बो बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा जोंगारा नखा स्राय स्राय खायगै लुकुरगनो जे इमां फुनुकबानि आ इमांनो बो मुक्थां खलाइमानिया ते लुकुरक बनो जे पुइतो खलाइगै बरो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लुकुरकनो रगै मानिया नका और जगाते कैसे साना निकलाइगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे TPF बाय तिप्रामथानि तमाबो हालक दं इलेक्शननि जरातै जों जतनो साइमानका TPF बाय तिप्रामथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्राहानि लुकुरक साइमानका जों TPF जे तिप्रामथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदुत किशोर मानिक बहादुर नो या फांनि सिमी कांग्रेस ओंखाय फेब्रुनि सिमी बनो बेबाग जागावो लगे रगुई बेबाग जागावो फानदगुई बेबाग जागावो बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबोमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फानदमानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani obo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yakar kha te commitment no bo belai no thungkha a jaga wasang election ni bisingo trai ke nukjangmani hisa muito khlaibana TPF bubagra product kisur no CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 te high court of bono CM khaya ni bagai ne sang high court case khai election of asaka bono CM sarona ni bagai te election of part of sang bahai ne TPF ni mo kisu leadership rohanai council of boni loge wa hanai sang rakha kyaba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president padal konna sagu okogya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na keren borok jotono saimani jara one shot na ringya borok hoyto ba tini bubusiya borok kabangma comment khaimani kintu ba kubui kok khangke sengoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurungmani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election o jotono focus khaika srai thoi abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno naraknani bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng narakha election o seng TPL 4 bono support khaika kyaba boni je politics thungmo seng srai ke nuka TPF no bo balai kene lukuni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF sini ya TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia belai kene khawa seleng ma singsa belai kene nai thogya singsa amati haibuni samu nuksa kha bahai khang ke TPF je to product ki sumno siti pramo thani chairman product ki sumno si sing support khagi si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaikha a jago belai kene lukurok jotone lasina sungsang jaka te khariok ma singsa bu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization no sing ora objection khaimani nukya TPF je to tipra mothano si support khai ba sagung khangke ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner ro khaimano objection khaikha number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment romani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia arteibo bo sakthari bonateibo phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok safano tini boni challenge o sing TPF ro poito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hi wan sogoi sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok project tong mani ajaga wo bo TPF no subanai kya ba sing no kha TPF no subana ni thangai bo ara te challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sageng tongo bo agra no support khai hnei otoso TPF no ke bo challenge khai ara TPF ni no jotono fail khlai baikha eka ara no sing no bo belai ke no discrimination khaika ti prasa do phano thamsa khaine ni bo mungtei bo thamsa ringkha kaham ko phiaba jeta TPF bono support khai pani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamjamung ba ti ama da bono mullain khlai malia bono bo kha bai ya sakinya malia ke bo saka o thamsa ni halok no boarding kha eka te sing ke srai ke saiman khaje je commitment bo romani TPF bai je bo kok khamani abo kok kaisa pani bo narak jakliya abni bagai te bo boni kok khajak baki to mani election paiwe ge government form khaipro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro boni tong mani abni bagai sing election jara pe nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni TPF ni banner poni picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use phaimani pojunto bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khlaiwai boni spokesperson ni bisingti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tui kabang ma politics ni basono bo use khlaika kiaba
practical bo bahikebo patal no bo discrimination kaika bo bahikebo politics of games thangka abo jotono ang simasai lukurok jetono ka hamke sai mani tini TPF 7 years do fani bagi sawa khaito mani supreme court tinta case file khaito mani NRC case CA case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Debormani case te bubagrana CM sarnani hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khayo hanai case Bishopjit Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nukha borok rogni jotoni sentiment jotoni khaono TPF ni thani ho kaisa boromni puito tei kha borom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono bubagrana CM sarnani bangai borok TPF ni khorang mo yasakha Piaba sengoro nugo almost like 7 years or TPF do phani bagi soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa jora rogui maya soba go basai maya phana TPF ni soba no no tong tu phana joto khabai suri gi tongo suba gi tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka as halni sini kang TPF do phani joto lukuni borok rok bai teruk like TPF ni against so kok sarai kabang masung asai mani nukha ika asa gawon srai ke nukjaga product kisar mani ko bahadur tini Tripura mothani chairman ning mani pore tei bo full political kilo phai mani pore TPF ni against so Tripura hani lukuro kok sarai kabang ma basakha tani bagai abo luku nirok jaja kisi आपने बगे TPF 7 years हो जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट का ये बखा बाई जे ऑनर खाई तो मनी ओ ऑनर अपनो दिनी जो तो नसंग नुखा अबरो बेबाग ने TPF नि सोबानी जो तो फाइसिंग को न केबिंग मंग ते नासले मंग ते कॉक्शिट समंग कबांग में लुकोरो न दिसिंगो असai मनी नुखा इनका आज अगन संग नुको स्ट्राइक लागी TPF 7 years हो जे स्मूथ लागी जे समंग खाई तो मनी आज अगन वो केबिंग मंग ते जंगजालनी समंग फाइसो फाइटा तिनी Tripura मोथा असai मनी उलो Tripura motha politically declare family law. Naka आज अगर उस राइस रहेंगे Tripura motha ni chairman production money को वो जे सामंग खाइमनी TPF ni कबांग मा सामंग बस कंग हाक्सल थंगने सामंगो संते वो फान उंगथों ते बसिनी NRC ni case of फान माथों फान फाइथों हुने ते बनी ऑनर बो हाइने स्थायी तोंथों ते बो ते बो सामंग दफा बाय कुबुलै दफानि सामंगो गराक नि बासा थंगनै जों जे प्रोजेक्ट खाइमनी जे जों दफानि थानिगो कक फांगरमनी खुक फांगरमनी आबो बेबाक न ताबो TPF नि बखाव थंमंग थंमा हाइनो Tripura सानि जतोनि लुकुनि बसकांगो तिनि जों खा खामजाक बा खा समजाक नुखा बाहाय किन खांखांकै बनो CM खाइनानि बागै सि लुकुरो जतो पुत्रौ किन्तु बतिनि CM नि जागागो बो थांनि मालिया बा थांगागलिया तामनि बागै लुकुनो बाहाय कि अबते हाइक्लायै लुकुनि बखानो बो सबाय मानखा ठीक अबते किने TPF बाय गोबां मा कक्टमागो न बो सबाय मानि बागैनो जों तिनि Tripura बाय TPF नि हालक तिनि नि सिनि जों ऑफिशियली डिक्लेयर खालायगो TPF ते Tripura मोथानि हालक तिनि नि सिनि गरै खा स्राय आपनि बागै जेफ्रो जों इलेक्शन जरातै बनो जों CM सारनानि कमिटमेन्ट रजाकनि बागै जों बनो इलेक्शन जरातै बेबाक जागानो बनि हालक नारखा बो जोंनो जेसे फानो डिप्राइड खायफानो जे जोंनो डिस्क्रिमिनेशन खायफानो जोंनो जेसे फानो बो हामिया जोंनो पलिसि खायदि थंफानो जों बनो ब्लाइक बखा दर्ज सह्य खायदि जों नारखा ते बनो जों सपोर्ट खायि कप्लाइ खायि हरखा किन्तु जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखो नांनाय गोबां मा दं फिया TPF ओ जागा बासागै जों सिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसे फानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangzaka te गोबां मा जागाव जों सिनि थारिगो जों खाव बुसु हार जाका हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा किफिनि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics so जों involve उंमाया फास्ट सिनि political focus अबनि बागैनो जों दिनै जों सेन्ट्रल लेबाबे सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटि बडी आसबै सिद्धान्त नाजाका बसकांनि सालो दिनै निसिमी TPF ते Tripura mothani कुनो हालक गरै आबनि बागै केबो पब्लिक कन्फ्युज तांकन TPF रक्तनो जारा हात इतो फनो हमजागै TPF न सबागो सबाय तुंनाय रक TPF नि सभा खाय तुंनाय सेंक्रागो निरक्र साखलाय जागो तिनि जरातै जों काहाम के स्राय लायगि साइमानखा जे जों प्रदुत बुबाग्रानो जों सपोर्ट खायमानि बद बलायखेनो सिनि लामा देरामानि क्लाइका हनै जों वनसगै मान तानि खाके TPF ni bukano bo nosto khaika number 1 Tripura sani bukano nosto khaika number 2 number 3
TPF जेबोनो पुइतो सामानी आ पुइतो ते दुबारा बनि और इकिल फाइमावानी ओ लामानो बो मथाबै पाइखा आबनि बागै जों तिनि खा खामानि बिसिंति फानो बेलेके खा दंफैनि बिसिंति फानो खा कसमनि बिसिंति फानो तिनि जों अबनो मा साख्लायका बसकांगो तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदुत किशोर भाई PK TPF नि कुनो हालक तंगला ते तंगलिया अबनो स्राय स्राय नाय तानि खांके बो ताबसिनि बसकांगो बो खरसा तिप्रा मथानि चेयरमैन सी बो अहानि बुबाग्रा हिसाबै बो जोङो जोंबाय परिचय रमालिया जोंबायबो सामंतां मालिया जों बनो बुबाग्रा हिमान सगुसि बनो आसु जराते तिसेतो माने कियाबा जों अ इलेक्शन नुका बनि बुबाग्रानि बनि तंमं ते सामं गरिखा आबनि बागैनो जों बनो तिप्रा मथा चेयरमैन हिसाबैनो गाहाम के जों सिनिगैनाखा ते तिप्रा मथा चेयरमैन हिसाबैनो सिनि बखाव कानखा आबनि बागैनो तिप्रा मथा बायसिनि कुनो सम्पर्क करै ते तिप्रा मथा चेयरमैन हिसाबै बो बो बायसिनि कुनो सम्पर्क गरिखा आबनो लुकुरंग स्राय स्राय केसिनि जों साख्लाय आबनि बागैनो जतनो हामबाय ति सबनि सिबाय बसकांनि सालो TPF नि जे सामं गोबां माबदां जों केबें जाखा दिनिबो केस पाइलेयाखौ जों केस थांबाय मा दंखो दिनिबो जों गोबां मा कुदो गोबां मा सामं पेन्डिं सिनि बेलायके जे मानमानि बिसिं तैगो जों दिनि राबा राइस जानाय वा तांनि फालिस जानाय जों साक साक इनकाम खायो कलमति सकरै जों तबुई फाइसा सामानि बिसिंगो मौसम साक खातिगै जे सुप्रीम कोर्ट 3टा केस खाइतोमनि हाई कोर्ट 7टा केस नि 2टा पाइका 2टा पेन्डिं तमनि आ केस रते सालब्रंब्रं नोटिस फाइतोमनि आबरबो जों मुकाबेला खानेनि बागै जों बेलायखेनो हार्ड वर्क नांनायखौ ते गोबां मानसिनि फाइनान्शियल नि सेक्रिफाइस नांनायखौ अबरनो जों तैदेल थांनानि बागै दाबो बेलायखिसिनि कतरमा सामु बसकांगो तंखौ आबनि बागै अ हातै दफना हामजानाय लुकुरन थानिगो अमन स्राय स्राय सागो हातै दफना हामजानाय लुकुरो तिनि प्रमाण रखा जे सगांबारेनो TPF स्राय स्राय के साजा इलेक्शन नि सकांग साजा TPF नि सबानो कन्टिन्यू तलांनानि मुसु खांकै TPF नि सबानो नि तुमंग सपोर्ट खाइतों खांखांके TPF पास्ता जागावो कैंडिडेट दोइतोंगो आरो जागावो नि बुद्रनाय हनै जों जे साख्लायमानि आ जागावो तिप्रा हानि तिप्रा सारो साखि रखा TPF नि सबानो निरब यासाक बनाय गरै TPF नि सबानो सपोर्ट खाइमेनाय गरै पास्ता जागावनो जों रेजाल्ट नि बिसिंति नुखाजे TPF नि सबानो निरब नांजाग्या आबनो वन सुकुइनि बसकांनि सामंग बतांनो जों रमनाय आबनि बागै तिप्रा सा लुकुरब जतन थानिगो अ कपनो जों क्लियर सागो TPF नि सभा दफानि सभा बसक बाहायके बो जरागो तांनाय तिप्रासानि निरबनि यासाक मुं निरबनि यासाक मान मुं ते निरबनि वानसक मुं निरबनि साजाक मुं नहारैनो बसकांनि याप्रि सेजाकनाय आबनि बागैनो जतो लोकु निरबनि वानसक मा गोबां मा ओंरि मानो कियाबा TPF नि सामं बतांनो एभरि स्टेप ने जों क्लियर सागै थाङै दङ बसकांनि सालो TPF पॉलिटिकली बाहायके जों बैलेंस खायनाय मुभमेंट खायनाय अब बसकांनि सालो साख्लाय जातनाय ते TPF जे प्रोजेक्ट ना जे स्ट्रेटेजी प्लानिंग खायो एडिसिओ जे तुसिनि बर सीएम मांगनाय आजागो जों बुबाग्राना रहनाय अ प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग सक्सेस का नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग जों नेक्स्ट स्टेप जों हासिनाय किंतु केबनो प्रोजेक्ट खायिया केबनो नहारिया केबनो ब्लाइंड फेथ एंड लव खायिया TPF मकल फिया गइताबो सामं तांनाय मकल फिया गइनि हिमनाय आबनि बागै दुबारा ते वाइसा TPF याप्रि कासलेगै बनि साकसा साक बायथां बासगै तमनि फाननो खिबियावै साक बायथां बासगै सामु खाइ थांनानि तंखानिगो बाहाय खायनानि ना आसामनो जों बसलांगो खाइ थांनाय आबनि बागै जत TPF खायनाय सपोर्ट खायनाय TPF नि बागै मोरालि ते स्पिरिचुअली जे सुरिगै दंनाय दंनो साकलाय जगो TPF बाय अ इलेक्शनो तिप्रासानि हालकनो जों स्राय स्राय केनुखा TPF नि सबानो साजाकनाय गरि खानाहि आंगन सबो TPF नि सबानो कन्टिन्यू तंथं होने आं वन सक होने आं खाकाइमाया आबनि बागै गब नुजाखा जे TPF नि सबानो साखि रनाय बेलायके सिनि तिप्रासा दफानि हालको जों गरै नुजाखा बाय बो हालको तिप्रासानो जों गोबां नुजाखां खांखांदि जेदिकि नगर फाइयो सरकार फाइतो थंगु किसा जों सरकारनि फाइदा माथो थंगु आजागन सिनि बरफ तिप्रासा हाव हाव फ्लाइ थाङो आरो निबो जों बोसोर जराखैबो दफानि सामु खाइथानिबो सुबाय थांगानि नां आबसनानो जों अगै थाङो आबनो नासिगैनो बसकानि स्ट्रेटेजी प्लानिंग खाइफिजानो कियाबा मैतनारदि TPF जे स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहारो आबो सक्सेस इंयै योग्य सक्सेस संग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग TPF खुद नानाय आबरे बागै जतो दफा ते जतो लोको TPF जतो ननो स्राय स्राय के साजगो सिनि सामंग बतांनो जों ते वाइसा सिनि जागावो जों बासागै नायथक लायगै जे सिनि नहारमाति खलायगि सिनि लामानो जों हिंफिनाय आरो केबो बाय कबल गथंखेया आरो केबो बाय गदालैया आरो केबो बाय थंजागैया आरो केबो बाय फेमलुकजागैया आबनि बागै सय सय हात एदफना हामजनाय जेनिउन जे TPF खाइतंनाय रनो निरंनि थानिबो आं खामा ते मानि सिबाय माया फारो निरक तिनि जरादै निरक आसे खापैतो तंगुय TPF नि प्रेसिडेन्ट नि उपर निरंनि फेथ ते लाभ तंगानि बाय
mirok je sini sobani batango bebak jagago jorarogoi subai tongmani bagai sakbai thang basai soba khai kaplai khai tabo edisi go je jagago sini jikera no nori sini borok asoma nang human jagago sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lokuni naimani modene niya sini naimani ngia phana sini borok tini oron asokmani bagai sini kaisa step jeng arnega kaham khlaigine success jengmani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka dipramo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bukhawo thungmani jeng nukjaka ar kabangma bono analysis khaine kiaba borok dokani bukha je naimani apoitono bo sabaikha abni bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai bani bagaina TPF in Tiprani halok full stop khaijaka TPF Tiprani halok tebus kango politically movement ba politically challenges jeng halok nargliya hani tini sidanto najaka jotono hambai tichobani sida